bersyukur nak Islam jong unausan hima. Uway ni ginong Kershan jong kaseng HSPDP na mau kenreo constituency ulaong. Balay kinong ilam ka Voice of the People Party kishna seng thamai, Henry kilade banyak trelang bat ke UDP, hagani ke election MP Lok Sabha. Uni orang ba ula penpau haba uwan ban senran lang yo kertong ke UDP uba Robert June Karjarin, ukertong bala penyeng de ke Regional Democratic Alliance hagani ke election MP Lok Sabha, ubalawan ban tap kerteng mentak sengi ke arpu Henry trik uluber ha office trekam jong Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Kat baki way pat kinong Kershan ke UDP bat HSPDP kidon ke jingkermen ba ukertong ke UDP un job namar ka jinge trelang kini ki artli ki seng reolom. Toba pi thulam pi day na kasnong tuan snong. Kasnong jong ada na kasnong karang. Wana karang na hab ha mo kan raw. Amo kung ro konsensus. Pi day yung SPDP na UDP Ka HSPDP. Jong ba martil. Tebele pi wan hangne pion kersanran lang. Mangiwan hini nagabanta ya gawan ay cing kersan lang ya kaseng rulum. Namar ba katkum kucing i mentaha kini ki social media. Ni ba ki ong ba kani kaseng UDP. Ba ki ong ba kam dai kaseng ga bahok. Namar katkum kucing nang i ga chungi sang thie. Kam dai kaseng ga ba pencet pentra. Kadai na ubriu. Namar ubriu ba thau ya kani kaseng. Rai dai ni ba pencet. Dai na kani ga daw na ga lang ga chungi ga ba ai ga kersan ga ba sisa. Ya kani kaseng riulu na ga kaseng ga ba ni kum kecak beliau ni kuak banjok bat ya kata kaseng ke basi siapa kata kaseng riulum ke jungi tengim kuak ban lek sekiwai bat ki bentah kiseng ki bafer lai nagalang ke jungi ki kuak ban penek pensa ya kaseng riulum namar kat kum ke jungi jo i ke jungi hak pok kasinong lene hak pok ke mangkon konsumsi ni syam ba ki beliau ki ong ba kini kiseng ki bomlong henry kat kum kucing yo i kejongi bat daila bentagi brio ki bomlong kasang bapli ka sya kat baki brio ki le henry ha kini kisni ki bamata ki brio bun ba ki banang sina thmaya kisang henry balai baki wan banja trelang ya kan kasang UDP ya kan kasang rulum Hei mentabun ki penmi ba kini kita ki sengrulum henrei dai ki brio ki basu penmi thamai ba ki kenok ba ka UDP kam dai ka sang ka babha Kebut ong ya ka BBP kan. dai mar kata bani kum ki sengrulum ki badadu manswa ki longswa ki manswa ki riutemen ki jongi ki bala sandur sendar ba ka ne ka sang ka dai ka sang ka bakhut ka dai ka sang ka basisa henrei mentang le sa pen thop riano ha ki prakasi kiba penmi ya kiba pat kiseng kiba ong dai tang kan ka sen ka babha kaseng UDP kada ga wai kaseng kabla suit la sor kin long shwa man shwa kiba lanang lastap banyo kata ka sensar ka khadar ka basuk ka basai Menta pi trilang ka UDP HSPDP hamo kan raw. oi Pi ya kun ya ke NPP ke ba UMLA menta pi suthuk kum lagi pajba ke NPP kan kersan lang ya. mar na kalang ka jungi kat bala apa mau kerja konsensi ngin trailer ba ban pencet ya ke UDP kini ki arteli kiseng UDP bat HSPDP gemut ni kwa ban ya trelang ban yo ya kata kecing cop Hamo kan raw suthuk banyak kun batno. hama kurro gemut kecing kun kat kum kecing sawa jokal air ka VPP bat ke UDP Kemut perasaan ulum kan. NPP menjaka, Kongres menjaka. dai na kata daw ni wan khnang sini na mark sinong bla cingai ni wan khnang ba ni dai ya gaban penni paj ba banja kersan lang ya ke UDP Kulo cibun. Pi tulam yang pi dene snong. Namai ra Mera. Bensi jong ba men ba. coba metwa Menta pi wan hangne ban senran ya bat iba. sentrali baru Jun Karjarin namtaka financial paper Beli pi Islam ban mene kiwi batong lawan lo. kadang dia ke jeng tutuk dari jeng penulis flap tenang tangi dan pati jingilang berikut pati office Di pi susu kum no nomor ba. Menta ka jing kun ka UDP batno pi susu menta kum ki pajba. kajing kon de election ma banang ni hab ya respect ba baro ki parti ki don pring jong ka jing kon
Yang baik ngiru ngidon ke jingkerman ba ngempos ke tong ka. Tika KUDP kai terlang bat ke HPDP pisu thu kumno ha west Kasihil eastern west southwest Kat ki jaka ki bang ila lagi man lagi jaka ki bang ila ni khan man lagi jaka komno ka no ka jingyo i ban bang iduna lane bang idon ke jingdu jingkerman kan man balik KUDP ke desa Rulum sendiri. kita artili ke Rulum menta buat ka BBP kandom kta ya kabut yung ka BBP kata ka BBP ka sumsit paham menta Ngiyo i kumta, penreng ngiyo i kat kum jing pajong ngi ngam i bahkan kata na ka but bang jong ka UDP lane access PDP. Rekidan kat tukan ne ya kata ke election mo laban kiat pa. Kidan ki ba ni nangi kidan ki ba ki rung sangi ro. ke kinongrim ke ba pi hablek supaya ba menta ada file mission Ke ba nongrem ke ba ngi lai sek pa ba adin da fan mission kalau baik nang ta ba kumno bangin yo yung kandidat banlay sa parlimen nakita ki isu ka kasyon kimat ki jura jong ka riba ka jabin riu pi isu thula mengi balik kesan ya ke UDP ni nado kapasdang mensuangi don haka parti jong ka UDP tingi don kenongrem ke ba ngimju kelah abang ngidon haka no parti nasgo ba ngide bandon ya kenongrem Telada ngi kelas sipang kabali sipang kabayong nasgo ba kibubun kipat wat kipat bar kima ke jusanya te ngyo i ba kan ka parti ngadu bangidon ngimpat yo i kan menung jing duna ban ang ka parti ke basiat kelal ne ke ba ditador la jong kari geja ben kidan la jong kanong rem nak taban yen la jong ka kimat ki jura ba ngijuk klay korupsi pian jikreman ba kardia menta UDP kan baka RDA terus kita ke penyang kam jujok UDP berarah Ti bros kata jod marbalay ngidon tentang ngidon ka jingnya pa pra ka acha SBP ka saylo jong kandidat ka UDP ka saylo jong kandidat te menta ang kinti menta nadu kinong yalam jong ka parti UDP ka jongi ki MLA ki MDC ki party leaders nadu ka UDP acha SBP ki trash tomha ba kada bang ilai ba kadon ki zikr boleh sebut tu yang pi pidai nak kaseng HSPDP ngadiu joint secretary jong ka HSPDP Youthwing ngabar hukum organizing secretary jong ka Youthwing jong ka Ramrai but ngiwan hang ni ban kerjaan yo ketong jong ka RDA som larang ba Robert Jun Kharja den ya bon pion tawan kesan sana hoi ngia bon bat lokmi bat hoi bat langkumi bat samla bat kinong alam jong ka parti HSPDP presiden jong ila dan sepo general secretary Ridan di presiden jong women swing rukidan bagi kon samla baro nadu maksud rot ni dan lang ni ngiwan ban kersian ba ngi bangin penpoi yau bar Robert Jun sa dorbar ba parlimen kan kabut SPDP kan peran ba company yang kertong kesan yang UDP menta ka HSPDP kadi ka parti ka bala Islam ha bat kadi ka parti ka bolong very discipline bat ha we ba kila kinong yalam ki ba khmat kila asim ya garai kinong bot jong ka parti kilong ki ba discipline bat kin le kum tahi susu kumno menta pin ya trilang ka UDP SPDP hoi pijan jikreman menta ngidon khat sangut ki MLA ngidon shibon ki MDC te kat kum ka jingkhen ni te ngidon ya ka jingkerman ka baskem bangin poisa ka tong nani sekmat hidang lek lang bat UDP ban lek meeting lek lang hoi nang ni sekemat ngindang yai beteng bat ngidang don shibon teli ki meeting bat ngin yai lek ban pensai ki pajba ba bali ki di ban jet ek RDA bat bali bangi di ban penjob ba Robert kumu MP jungi Sawas Kasihil ke jingi kun kalong baik pedang ke UDP bat no ka jingi kun awas kumu pitip hi ki ka base ka di jong sing bat menta ke UDP ki don bon teli ki seat bat kumta bangi le trai lang pajba kilang nang yok mensem bat kemar tatien hakan ni kenti ba Robert Jun in poi sakatang boleh sebut cool tukang pi tu yang ni pi wan ai jaka national Enggak ni wan apa mau forward nak konsumsi ke bayi Mbak Robert Jones ini yang ke IMP ya kan ke election ke Manta. Tinggi wan ya ke ban. Ya pensengai yang ini ya ke banuan bot ini nah ke Manta kan ni ke por ke bayi yo banuan bantep keteng. Di kentang wan ya sengan lang iya ke por Manta. Ki nak konstituensi ke jengi ke mau forward konstituensi ni ai ke jing persan berpurai Mbak Robert ni kermen ru di job akan ke election ke Manta bat kat ngidap dak jing selo sero
ya la ka jong ka than ka dong ba nyo ya u ni u samla u ka tong bala kura bala bit labiang ha ka jing nang ka jing start la ka mentai ba u ni kun ni ka ni election tingi da kermen ban ni da kit bok ka biang na minta ka jing i nang bi in job bat kan long ka jing sorong ini kum ka dong ka than jong ka mau kon wat kon sri bar ka we ba nyo ya ka man ka shan ni bat ngin nga dekat paru ya ki para dong para khan para senong para kau bangin subha bangin ya ai ke jing kersan na ka minta ka jong ini kandidat ini ki bangin nyo ya penyen minta ka ganti ha ka ni election MP kanang makan long ke jing bentoy ke jing roy ke jing ganti ya ka dong ka than ke jong ini dak wa ngin nyo ya kandidat bana ka dong ka than ke jing ini bakan long ke jing bentoy ke jing roy jing par kan malang ha po rikasi jengiru kembalong syaki di jaka ki ko po garo ki don UMP ki don ki nong nyalam ki ba khaman ni ke jingiro jing pa ti kum ki nong song song ni da kwa ba i ba robat in job akan ganti ke bamta bat ngaso yang bat tepat ki para nong song song ki para khasi Bato ngin ya ai ke jegersan ya ke parti akan ni ganti ke pemerintah kanang bangin yo Ka kemakerwat ke ke job Malay UDP. oh Dia uderu tresnong pisu thu kumno kini parti ki wai kin kersan lang ne kin pilih lekran iku parti bakin kersan lang yu tresnong. oh ka parti UDP niatli mane kersan ya kandidat ini akan ke election ka SPDP ru kadon ke kersan lang bani bat ngen bagi lagi we ki parti ru makum bani lagi bagi we ki parti ki don ki bami no na ka we parti sa ka we dengan tharai baro ki nom ya bot lut ni ki don ki banwan ai ke kersan ini ni kermen ma na ka makorwat ni yen la e ban kamera e ke bot ri ba robat man ba ide ru na ka dong ka than ke jeni Jawan bun kino kami yang nemta. oh ni bun Bun. dia don pakai sesiang seperti ni sepai ni bun Kau sebun kam.